May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. I am the way, the truth, and the life. Maunay gisulti sa atong Ginoo diri sa ebanghelyo karon. Mga igsuon ayaw kalimot, mga Kristiyanos ta. Nagsunod kita kang Kristo, therefore responsibilidad usab nato nga ipadayon kadtong tulo nga misyon ni Kristo. So aron mahibaw-an nato kung ato bagyud tong napakita atong tagsa-tagsaon, okay? Number 1, the way. Sa unsang paagihata mahimong dalan. Kana bitawng naakay kaila nga nalayo sa Dios tungod sa bisyo ug sala, wala nay ampo, wala nay simba, ug imong gipaningkamutan nga mapabalik siya sa Dios. Ug karon na bag-o, musimba na, muampo na. Then, like Jesus, you have become the way. Number 2, truth. Sa unsang paagihata mahimong kamatuoran. Kana bitaw naakay kaila nga imong gibadlo nga inigsuon. Whether mituo siya nimo or nasuko siya nimo, ang importante mibadlong ka for the sake of truth. Then, like Jesus, you have become the truth. Number 3, life. Sa unsang paagihata mahimong kinabuhi. Kana bitaw naakay kaila nga nagguol tungod kay namatyan, na ay problema, na ay sakit, ug ang imong presensya, ang imong paghila kuyog niya, ang imong tambag na kaayo niya, na balik iyang kinabuhi. Then like Jesus, you have become the life. So kung naa ka anang usa ug imo nang nabuhat, diha sa comment section ibutang way or truth or life. Kung duha, maayo. Kung tulo, maayo kaayo. Be proud. Okay? God bless.